أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. حمد شكري كرام على Gospodare Allahe yaračija, katara havaya, hemekhu, nemanenda. Allah Azza wa Jalla tanudova, koja stoji asaso postoji, nisaso dikha, em sona dikha, em sa ali si ibadeti kerala, jedino insanja, kas najšuže obliko stvorija, tanudova su to ibadeti našena. Allah Azza wa Jalla čerašu čuri, o svakoj knjameti sova mi jedinja, a salavatim selamim i čevađi kamarom u Peygamber Muhammed alaihi salam, ili svi časno familija, ehli bejt, ili selam Allah, o ashabi, em sona muša, kola kad trudinem preko pjero život i praksa ta'amenu Kur'anu suneti džiko i umur qiyameti, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin Allah eseri zenea, a islam džiki suretu al-Baqara, džiko tejam u štartu ajeti kod Allah Azza wa Jalla kavačeri. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنو الله عز وجل هم كدامن وكدجام ملكونجي كرن سجدة آدمس فصور الله سجدة كرجي سامونا إبليسي ov kugalo čalumi hem ulo čafiri. Znači sa sežda kerge, samo na iblisi, le kugjare o čaluni, hem ulo čafiri. Palo su Allah si kavgjaja ademe o anava katar sa obuča, hem te penava zdingjale u preder o melaikija, se mi prodva, se prođam di pava, kergjam jek dersjam vlad, hem kergjale halifa ki pufte ovel, tega mu Allah naredine melekunge lese sežda te keren. So pale si kavi ki vrednosti ademesili. Znači, prvu vrednost lesili o kergjam hineudova, so Adem alaihi salam nesili vrednost di kili henes tega ni keda so. Keda Allah fi kergjam. Keda si kavja so piro jan di pa. Pa katara kergjam ka o jan di pa, ko din islami kelaj baruloga. O Ademi na diklilo koji tamo hem so, sebe pile so na rafka i tano Ademi sebe kodja veličina, ki savio Allah le storija, nego o Ademi diklilo koje Ademi o koja momenti keda so. Kad pejali so Allahi baker o anava, obavestine baker lengi o anava katar sa obuča. Pa keda o džamdi pa katar leso romuj lafi kergja tega ni diklilo koji. O Ademi alaihi salam. Pa Allahi naredini sećda melekonge. Te kerene ademese, so pale si kavi kaj ništa vere ademena vazdinjao si nesoro džandipa. Usđudu li ademe, keren sećda ademese. Sećda ko arapija, to jest ko arapsko čip, značini poniznost, to manuš ponizno, hem pokorno. Pa ne sami učenjaki, a kad teva čerena, kajak ja sećda koju Allah naredija emele konge, onak ja sećda na ine ademese, nego gmod ja sećda inu stvari Allahese, a o ademija kad ti ne samo eksar kibla, i rame premalo ademi, ademe koristije dem eksar kibla, ama je sećda ine Allahese. Saramen ke čera neli sećda, čerala ko pravcov, Kaabakor, premali kibla laja, Kaaba. Ama sećda malina ne Kaabake, nego Allah Azza wa Jalla. Pa kad te disave alimi avačerena, kaj o ademi u stvari koja kaja naredba ovela samo kibla, pravcu prema lokova melaikije i ranjepe, ama sećda na ine olese nego Allah Azza. Kaj tamo jektaro tumačiba, a kalja je tesoro, kao Allah naredini sežda je melekonge, te kerene ademese. Pa je del kao islamska imija plan, onak ja sežda, ne ademese, o ademi ne samo sad kiblo, pravcu prema orestiri sadile, ama kula je sežda sine Allahese. A tvoje mišljenje kao ademi ne samo sad kibla na nezoralo mišljenje. Na nezoralo mišljenje
ispravno i tamo, kaj kja sežda halalen, sine baš je Ademe se. A Ademina je ne samo kibla, nego lese i nekerdi e sežda. Se Allah Kur'ansko ajeti sa dokazi, kad te puna pe ko ajeti akva, usđudu li Ademe. Pa kava keren puna sežda e Ademe se, a na njeva kerdo keren sežda premalo Ademi. Znači to je u Ademi sa kiplahem ko pravcu leso, nego penela je jasno lese keren. A kava li ko arapsko značini jasno. Lese. Usđudu li Ademe. Keren sežda e Ademe sa. Ne njeva kerdo keren sežda premalo Ademi. To je da ovakva kerdo, onda bi, a kad jahali ovakva dobro Ademi, onda i ne samo sa kibla, sar pravcu prema lokovo meleki ringepeke da je sežda kerge, ama je sežda e Allahese. No, međutim, na neagihaj. Pa ispravno i tano je sežda kaj sine e Ademese. Ajko sami. Penova Allah je zlođeran u Kur'ani la tesđudu, šune šukar, li šemsi, wala lil qamari, wasđudu lillahi. A gdje nam kava li su značenja kama? Kama makeren seđda, u Allah, u Kur'ansku ajetu, makeren seđda, nije kamese, li šemsi. Znači makeren seđda, li šemsi, e kamese, direktno. Na ne vaker do makeren seđda, premalo kam, nego makeren seđda, e kamese. E makeren seđda, lil kameri, ni ema se kose. Nego kuma wasđudu lillahi. Nego keren sežda kase. E Allah esi. E Allah esi. Pa kava lam, kad te suavela kava, ili amin, lam tamo li su ranavko arapsko, o harfi, si kavi jasno kaj sežda hine kase Ademes. Usđudu li Ademe. Keren sežda e Ademese. Koja ver, Kur'ansko ajeti, como Allah Azza wa Jalla, wasđudu lillahi, panem tiken, lillahi. Keren sežda, e Allah ese, alladhi khalaqahunne, in kuntum iyyahu ta'budun. Keren sežda, e Allah ese, koja jaratija, sporija, hemo kam, hemo maseko, hem saso i prisutno, ako e Allah je obožavanje. Pa znači, pa je tamo jasno dokazi, kada Allah naredi akija sežda u stvari kaj ne Ademese, kaj ne Ademi samo sar kibla, sar ne sar alimija vačerena, nego oknova baš je Ademese i ne. Walillahi jesđudu, koja verajte Allah, walillahi jesđudu men fi semavati wal ardi, walillahi jesđudu. E Allah je se sežda čerena, sasu si kohavaja, hem kipur. Eme sežda te novel kalanem, naredi mi direktno, e Ademe se to čerdi, o šeitani ne bi ovele problemi je seždaja tega. Ne, onda ne bilo problemi. Kada, na primjer, sežda su i ne naredi mi, to je samo sa kibla o Ademi koristimo, onda šeitan ne bi ovele problemi. Znači, na čera je Ademese, nego čera ko pravcu je Ademesor. Tamam, na ne problemu, da bi peluki sežda. Ама ovi ne problemi baš sebe pekao. Kaj je sežda i ne naredi mi, direktno je Ademese. Pa znači so, huđalov čalumije, ulo čafir. Znači, na nov problemi kibla te koristile Ademe, nego se problemi je sežda e Ademese. Isto je konsenzus staro islamska linija penena kaj sežda, najne sežda katav ibadeti. Sad men slučajalo. Nego to gdje ne sa sežda taro počast e Ademese, sebe plio tankova u Allahi Ademe dinga. A tari duito strana, uzalo dva sojine počast e Ademese, tari duito strana kja sežda zoi ne, ujedno znači hem pokoriba, e Allahese su Allahi naredio odva. Pa ako manuša, to jest omelejke, odazvi saljive kod oja naredba, pokori saljive, ono je pokorna, e Allahese.
Acum, e sejdă sa o rekerge, sa kataru melaikia, ema Allahi, ko eftat hana pomini akala naredbe, e ademeseri sejdă. Ma ko eftat hana ko Kur'ani pomine, ko panç hana o Allahi penu ajari. Usjudu li Adem. Ako duit hana penela fekavlehu sajidin. Şuna bakın. Ko eftat hana o Allah pomina ki secda Adem'es. Ko panç hana usjudu li Adem. Keren secda e Adem'es. Ako duit hana fekavlehu sajidin. Hem tumen pere nese ki secda. Pa jasno i tamo precizno kuransko dokazi kaj o Allah naredio melekom je teperel pelese ki secda. A na Adem i to samo sad kibla ili pravcu, da mi aha dobro, ovaj kibla tamo ki nam premalo Ademija, ma je secda na nelesi. Na nebja. Ispravno kaj je secda i ne, e Ademese. Hem ispravno i tani kaj je kja secda i ne taro počast, hem taro tehija, pozdrav. Zahval, oja, pozdrav. E kad neki luga te išu žo pučiva, da nekja secda, so čerđo melaikije, e Ademese. Si ne dozvoli mi samo tegani, e Ademese te kerope? Ili od ja sežda čini pana te penako palune narodija palo Ademija i selam. Od ja sežda taro pozdrav, taro tehija, neka se taro bilo koja restvorenja. Što misli na to mišljenje? Kad ga prepala neka se sežda palo Ademija? Sine došao Jusufa. Sine tačno. Znači, kad ga prepala neka se sežda ovođatanu pravo i ne znači kovakti Jusufesira i selam. Kako Allah je zaođeli u Koranskoj ajeti وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا. Kad opire roditeljem, pire da jedan, pire da de, čigane neli kod ova sare kvas dimov čov hanko presto, Allah lese so pokloni sarihe, ajde, ama agar Allah u Koranskoj ajeti suđeda, sežda kergen. To jeste se ki sežda pele, hem hine kovate peygambere soro, aleyhisselam Muhammed'e soro. Ne lumanuşa ki da bikle edeva, e kamila, so kerela sežda e peygambere se, ola ale, čak u každaj si rivajetja predajan doa, kaj od deve, o kaštaj ne kerela sežda e peygambere sa aleyhisselam. Pa kada bikle od lumanuşa o ashabija, ne ga reku peygamber kuma, pa ja Resulallah, ako tuke od deve, o kamile, o kaštaj kerela sežda, men nam duke prečite kera sežda. Tega ni rino pegambere kuma. Kad bi dozvolina bilo ka se aver te kerel pe sežda, kuma bi dozvolina ve romije romese te kerel sežda. Kad bi ovelo doa dozvolimo. A kva pomeni pe se repi o hako e romesoro ki romi. Znači, ki zasluga e romesiri prema romikla. Kad bi dozvolime sežda te kerel bilo ka se uzo Allah, kuma da bi ovo dozvolimo, znači jedomnjaki. Svako sabaj, oni kad uštela tla po moj klajni, ljela bdezik klajnino sabaj, bi narednava ki so. Te prvo ki sežda eromese. Ema diveni si kupe manuša, kola nelja džikerna pireše honena džari. Perindoj ki sežda lenje. Kad kolok šeho, o talim bile soru učeniko, Perevare se ki sežda. Evo da je tani demek sežda tehija. Sežda tamo pozdrav. Ne bez ova čuniva, sta esiva, čuniva pre. Odla šajne sađane te pa kuilipja. Te pere, šehose. Ki sežda, magyarojte družiškere, odla više musibeti. Letamo zabranimo. Evo da su perevare se ki sežda na dina Amerika i tani sežda taro pozdrav se našteharva marigodi. Te perele šehose neli, te čerele se sežda katoliva deti. Ali hemo dvajtano zabranimo. Hemo dja sežda, hemo dja vrsta sežda kiri zabranimitan. Sežda taro pozdrav, taro tehila. A te nava čera znači, ando sežda ibadete si te čerel pe šehose neli. Znači zabranimitan hema kja sežda tehija. Hemo dja djunahi omanuš pirave, ako nešto agja ako dinu kjerava. So islamična gjaka na sežda, u idealu.
Dobro. Feseđedu illa iblisi. Savore sežda kerge, samo na o iblisi obeng. O iblisi pravaren konesave učenjatija ole genenale maškar kumelekja. Iblise členale ki deređen lekongiri. Kuma Ibn Abbas kaj o anav kataro iblisi ine Azazil. Ama kala na vas o sad pominena pe na njame nisavo dokazi ko su netileni osim ko Israelijatija. Amen o anava katar kreto mileikija misinava maksimum taro je ta džiko enja, hemodula enja znak pući bakaj džanali šuka. Saravla ko Kur'anim o suneti kera lafio anava meni kongo neli. Tu isjame znači o Džibriliju, Israfili, o Mikaili, koji se amen? Ne, oja su pučena, Katibi, oja. Sijamen baš ovo alela o Ridwan Malik, no međutim ako lajtane sa kozomeći hadisija dvaif, slabo, na nevjerodostojno. Pa na njamen jasno dokaz, suđa na neke kozum samo hari, taro je ta maksimum džiko je nja, a na vaka taro meleikija. A na primjer, sa što si su pominike, Azazil, Azrail, hen slična pana di save anavataru meleikija, sam ko nešto na postojini sa dokaz, niko Kur'ani, niko suneti, osim ko Israelijatija od šajtana kipe. Pa kuma Ibn Abbas, o iblisi ne je katar o melekija, ama penela alo su lo nepokorno, Allah se, tega ne o Allahi pretvori rijane ko šeitan. Egat kuma Ibn Abbas. Dok o Hasan el-Basri, hemu imam kata de penela gjar. Kuma o iblisi tano odad katar o džini, sa sosi o ademi odad katar o manuš, a penela nikada meleko na ine o šeitan. Odu je kinagjar, nikada na ine meleko. A ne sad učenjaki pa penena, kaj o iblisi ne je džini, protiv kova, znači o meleikija, borisarile ki puf, pa ke dalea starge ole panle, pa tega ni od tega sar panle ole, o šeitanu iblisi lencar sine. Hem zajedno lencar barabare Allahe obožavim ja. Ama ke dalije sećda naredba te kerelpe, tega ni ovo dva su inele andral, ne znam, čudlaj kalgja, znači koje javno da su celo vreme garavgja. Sarket kerjam lafi, tarom nafikija. On vačerena jekama, ko Andre tamo nešto ja verujem. Pa učenjaki ako la penena, kaj o iblisi hine džin, hem kaj nikad na hine meleko, i siven pozorale dokazija, hemo dvajta te pena pozoralo mišljenje kaj sihem čačadja. Znači o meleko, o iblisi, o iblisi nikad na hine meleko, od uvek hine džin. Hem dokazi si ko Kur'ani od olesta, ko te Allah je zaođer kao čirka tamo meleke, apnula, la ja'suna Allahe ma amarahum. Ma ona ne pokorna, ano do vas u Allah ne naredim. A iblisa kad ti klola kućme, nepokorno ili nepokorno? Nepokorno. Pa saša je to onda meleko. Kada Allah ando meleke atma, ona nepokorna, Allah se kod vas ovo ne naredim. Ona kada ne naredba se ždakio, šeitani su napokorisalo kod ovo. Znači, pa nastavno Allah ima, illa iblise kane minel džin. Pa je tamo je bušilo dokaz. Kane minel džin. No Allahi, osim o iblisi koja ime je kataro džin. Znači, kane, a kva kane? Hine već. Hine. Na uloka na. Kane, znači on već hine. Fefeseka an emri rabbi. Znači ulo nepokorno ki naredba pire gospodare se. Duj to dokazi, kaj u iblisi na ne meleko, prva čerđan, to je meleko bilo pokorno. Duj to dokazi o melaikija na nelen potomstvo.
a o šeitanja i sinem potomstvo. Trito, o melejkija i aratime stvorime kataronuri, svetlo, a o džinja, o šeitanja, tarijak. O šeitanja hanahem pijena, a o melejkija na velenu djela potreba. Pa gledajte, ne sa razlike maškarem dokazija, kao i blisi nikad me rekao na hinju. Jasno i tamo. O iblisi tarolafi i blas, a odvajtano u kvasu našali je nada ko Allah esoro rahmeti. Iblisi tarolafi i blas su značine odvajtano u kvasu našali je nada ko Allah esoro rahmeti. I mi sjedim Kur'an spetno Allah je a je nada ko Allah esoro rahmeti našaljena samo u kula su naveminena. Eba odbija. Namanja znači sežda tekera. Ali ovako hadisi koji ima muslim, kataro Ebu Hureyre, kao pegambera islama kerja, kada očavoja de mesoro čerela u kujno u Kur'ane ima vela neliko kva deo kaj si sežda tilave. Palo su čitine od dva eti, tekere sežda. No pegambera islam, kada očavoja de mesoro, znači u kujno od dva en kerelo via sežda taro tilava, le se pripadini o dženneti, o šeitanima će. Le se tež pripadini o dženneti, a mange penala naredimi i ne sež da me od binjuma pa maje pripadini o dženneti. Ađara ovaki rodosljeno predaje kaj kori presađa u šeitanima će. Emo šehul islam Ibn Tejmije svije knjiga, amo dja knjiga na nephalalen štampimi, garali pe bistergjum kaja gero dano šungjum anijek biblioteka, od ja knjiga i tani vastea pisini, agar ručno, koliko o šeho pisjala pe vastea. Emoj na neštam pimi agar sar sosi ručno vastea pisini, garam jolanojek kataro biblioteki. Kod oja knjiga o šehu l'islamu Ibn Tejmije pomini saranda dokazja, kaj ko Allahi tano pobarog junahi o insani te ačavi od vaso i naredimo katar oko vaso i tano zabranimo. Razumina kaška. Saranda dokazija dela o šehu l'Islam Ibn Tejmije kaj ko Allah si maj barog junahi, maj baro harami, te mu keo naredimo, od vaso Allah naredija te kere, nego li te ačave od vas i tamo su zabranimo. Znači, pobaro harami to. Allah ništo naredija. Te na kero dva pobaro harami, nego li od vas i zabranimo. Ko Allah i tamo pobaro harami, znači te muke on naredimo, nego li te kere od junaj. Nego li te kere od junaj. Pa šeitan odbija, su odbijao. Muklao zabranimo i odbingao naredimo. A muklao znači odbingao od vasu Allah i naredimo. Hendike na te šeitan odbini samo jek sećda pa sve podvo vela so. Na leti ker dojem paldimo. Samo jek sećda odbingao. Jek sećda. Pa sve onda okolja koja svako dive odbini. Allah se te klani. A uklani bo Allah i soker javlje. Preporučljale, pe mambijeni naredjale kaj mora. Hem čalumi khugjale. Čalumi khugjale o šeitanja kad te dikša pes baroneli. Hem ona štijate prihvatini te kerel seždaja demese, a sebe preodova zaslužija od ja kazna savile do reslale. Šeitani čalumi khugjale. Kad ti sijek problemi, mi sad pomijavljam dosta putija ki hudba da, su šeitane kad tema čađaje klafi. Ene hajru minhu, me, nestar pošukarinu, ema kva me sijek kopa su nastali pe. Ene hajru minhu, me num pošukar nestar. Halekteni min nar, stvorinjan man tarijag, وخلقته من طين stvorinjan taričik, batlak, a mi num so pošukaro nestar.
Te zaušina sama kva etim, ko kraja ka pomina, a kaja je šeitane sili misla, so mislim ja piretik nego džaha kaj tano pošukar kataradem, kad i ka savi razlika je si maškara kladu. Savi razlika maškari jag, heme čike kuv. Znači ov kugjalo čalumima kjer jameli. Kva je tamo je butikoja u pegambera ali selam, ko priđago hadisi wa kergan piru me tu pozorija, plan dovoljno manuše se to je leso. Je trun, je zrno, ti bili, em te kuvel ko džehennem. Dovoljno je tamo, samo je zrno, to tu čaluni ko kalpi, em zobnula imam, ave miriše dženete si, ne, to se tina. Kamo ni te kuja neste? Eman guno harami, pominjava kao. Koja i kerdo u preki Havaj, sine oholost, a oholost o čalumluko, čalum je ke o ademi ne čalumi, a anguno harami koja je neki pub, ljubomor. Kada ademi se rečave, halamaš kad peste kja vere se ine, ljubomor. Em završili pa kva eti pa kerina men ko kva so pominjam te keral tardu ali lafi, se mi vreme pa, na nosi. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ pokrao Allah kuna. Hemovi hineveć so ulo kataro čafiri. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ hemov ulo kataro čafiri. Agar Allah ko prevod ko kuransko ajet. Hemov ulo kataro čafiri. Znači tada kva momenti kad odbinje naredba وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ulo kataro čafiri. A ti klodaj kući bakana. O iblisi hine kafir odavno pada ili akana henez momentalno ulo? Ha? Hine penena? Nasine. Nasine. Ali, ko Allah je sorođan di pa sine kaj ka, odnesi koja je ti tva kjane. A kva kjane, kva je tamo za prošlost. Sasa maj, anglal sa. Ama ova ka na ulo, ama ko Allah je sorođan di bao Allah džamija ka je kao velika fito. Odvaj tamo, gotovo zavrčijatno. So Allah i džaja ne li osoka černo, normalno. Pa kod dva momenti, kjer odova čelđa, tega ni čafi ulo. Ma kad te penaja pali rinamen, pa su meni stalno je kja ve rekao di da, kaj najbitno je manuše se, ta ne lese palu ne buča. Se Allah di kela, ko palu ne delija, te manuše se ovaj. Di kela ne su rohali, ne su kraj, sad to vel. Početak na ne bitno je kraj. So je bitno je kje primjer o šeitani. Ovi ne mele konca, ki najšu žihalka. Obožavja Allah i batiti čeđa. Pa ide so, početok. Ama u kraja, čafir ulo. Em su hajra nudova, so u početak ki ne šukara, u kraja tamo je pten lošinu. Pa u šeitane kad tu propastija pe korkori, se pes dikrat jektaro bare, i nele ponos baro, pare gođako hine, modva čigale to vel čafiri ne. Men, zanemete kerav so, lese seđda. Ese može entaraki pa akva ja, akva me pokaj dome. Amen često dođa, men. Pa me veceno, stalno dođa na se pomina. Ko sal buća, so gotovo. Nađena eke džamija ke buća. Meteno ove džamija u danu kaphanju. Meteno ove džamija na ete kinđo. Meteno ove imami na ete avo. Mea kava. Dva je spasno, dva nas pali pavno. Hema kad je ko kraja o alimija, maškar peste, pena černa diskusija, i si ihtilaf i razilažen, da li tano oj blisi anduno čafiri ki puf. Pa ne saveva čerena kaj tano anduno prvo čafiri, a ne save penena na ne prvo čafiri se penela anglalo leste panda ki puf, i ne džinja kola ki puf kufr kerencine. I si ihtilaf učna ko alimija. Ekana,
Tirinamen kokoaso šeitanima kerjajne hajr minhu, mesi un pošukarlesta. To jest, miri materia so starmei nu stvorimo, pošukar po kvalitetno, tari materia so stari stvorimo. Pa ademi. Ibn Qayyim dela neko te pena tačke, večeri, hem pojasnini, hem dela dževabi, koji tamo pošukar, hem taro pošuđo kvaliteti. Eyag ili čip. A kad kazao šina ovak dešuštar tačke, izjamen para deš tačke, sostare seamen kubaru hair. Eyagata ili čikata, to este furia. Hajde, bismillah, pa na kojem kazao šina, pa na harisama sabarike. Dozvoljen na harise. Anguni buti kaj epuv tani pošukar po kvalitetnu materija tarijak. Priroda tarijak tano tekerele jak fesadi, neredi, šteta, zijani, te uništini sa su astare. Ki osnova je jak, odletano pena lakoro cilji, lakoro zadatko. Saso astari, saso koa, uništini, tarel, našaj, zijani kenelo. Za razlika kata repuv, repuv šteta, nisa inače. Duj to, priroda je aga kiritani, zoralipa hem, čeravdipa, a priroda je purja kiritani, to rahatimi, smirimi, spokojno. Za razlika dijari, ja, keravdio, na nerahati, uznemirimi. Trito, ki puftani erska obskrba, baš osa Allahesere stvorenje. Sar manušenje, sar hajvanjenje. Hem sa so pepena baš ojeg životo lenge valan. Klaso bešena ki puf. A ejag, lata nane ništa kolom. Sa erska tanikaj. Ki puf. Susi to andijag. Sa šajt obstajnijek manuša andijag. Šti obstajne lata. Štar o manuša šajte bešen bizijag, ama naštim bizi puv. Pa o hajri je pujakoro i tamo stalno, non stop. A o hajri je agakoro i tamo po kajdrom. A stalno. Panđ, ki puv te čigjanti so, naprimjer, te sadine, naprimjer, čivela zrno, semenka, ojka je rini tuke poput tertalo dova eksomukla. A kijak te čigjan bilo so, eko ništini od ovo. Na Iranu. Oj samo leo, halo, tarelo. Šo? Jak na obstojini, na čola korkori pestar, nego uvek varani neko ko laka održima, te pazima, te tarel, te dodajini, ne vi. A je puvo doa, ne mora, ne puvo obstojini korkori pestar. Mukla gyar sarso, siva gyar. Ama jak, palo so ek drum targyan, te mangan tarite ovel, mora nosto pozivate te beše hazarite ovel, te pazine la. Efta, jak tani potrebno, agake valani je puv, ama je puvjake na valani, jak. Pa našti jak te tarala ki havaj, nego mora te tarala kaj. Ki puv. Pa agake valani je puv, ama je puvjake na valani jak. Ovto. Huma jagaja e bavlav čete kelel peske sar mangela. Eli ke dolela pe da je kopra. A kanati nek zorali bavlav, ka kelel peskela je sar mangela. Haja katare ho kutar. Ama za razlika je agata, ali su i tani nestabilno, tu naštimati ne može. I
tani sorali. Enya ki puftano sao bereket luku. Hem kilate na ne ništa aver osim hajri hem koriste manušenge na hajvanenge. A tarijaga to pominjam samo po kajdromi sjamen korist. Znači lakeri koristane stano, osim kada si ne svoji potreba. Dež puvo Allah i pominula ko butana ku Kur'ani. Ko butana ku Kur'ani. Kad god pominula havaja, Allah pominu semavati wala. Ko butana ku Kur'ani pominula. Hem kad pominu Allah puvjavi kimla ko raznanava. Puvja ki Allah kuma kajtani kolevka. Kajtani sar čaršafi, sar jorgani, sar kanko to manušat šile. Raznanava Allah. Ama sa prijatna ne sami buča. Kanko te kak je del Allah manušen, emulene me dživden. Eme puvo Allah stvorija, tebi omanušava di kenem latar so oukateljen. Em ki puv tane Allah esere i šaretija, znakija kola ovjaratija stvorija. Znači upravo je puvo doadike. Ne li si Kur'an špetika Allah na dnjima, pjen puvjatar, putujnen. Te di kao svoje Allah esere i šaretija, esere agetija. Dok ejagu Allah pominla projek ili duj tanak u Kur'anu. A ja ga napomini osim sebe pidu i buča. Pominila ajde kad te penaki pozitivno smisla Allah pominje jag je makeri men ejag ker gamla sar opomena dik hindojko dunjalučko neli ejag dunjalučko manušte dope godi ki ahiretsko ejag. Znači, di kindoja ki ajag se ti nema tu koliko ja ukuri. Etani pozorani. Hem duito penova koriste jagakiri, ker gamla putnikonge su i dromtarija po drumo lajate koristinen. Pa jedino i ta nakala duj koristi atarija. Duj faide. So manuš di kindoja ovate dope godiko ahireti. Kao di ajag tani, bud pozorani. Hem penala ker gamla, vallahi si Kur'an spajtano kao, ker gamla penala dromtarenje putnikonge, lajako te koristine, ono škedi kod drumo, jak šekeli da se svetlo, žete takjavle, nebitno. Ali saver, kada Allah pomine jak, ko Kur'an, ko saver, pominula samo sa prednjom, samo pred tine manušenju, kaj Ferdinand jaka, kaj jaka tablo, samo kod dva konteksta. Deci uvijek, Wallahi dela opise pujatar sa rek opšto bereketi, ko lako rojarativa, em kaj sila posebno bereketi, znači, duj bereketija, opšto em posebno bereketi. Kođeno su ko sve posebno bereketi ki puv. Puv diz Šam, Meka, Medina. Vai tamo posebno bereketi. A opšto bereketi tano ki celo puv, celo koja. A posebno i tano, a kala nilja lodva po, verodostuna adisija, sad tano bereketi nije puv. Baš i Medina. Eke odvaj tamo. Dok ki ja, Allah ti na nje nisao bereketi. Za razlikam di puv. Dešu duj puna, vallahi ki puv. Mukla khana ko te kauven vesere kera, ko te ovka pomini pe, ko te ovka slavini pe, si badeti ka kerel pe, mislim pe ko džami. Emhama pe ki puv kad ne bi ovel ništa avel, osim Kaaba, od ova bi ovel dovoljno stepena odlika uprale jaga. Dešu trito ejag tani sar sluga ki puv, se oj lela samo kova sovalani, a palodova so podurlata. Znači ejag lela pe samo ke tučevalani, ajde takjove, alani
tekerave, ni svetlo tekere, znači, kad valjani tu keleo, kad na valjanike, našijavata. Pa jak ta ni samo sam sluga, a je puva meni uvek valjana. Și deși ștarto, ema kazala și nai, o ademitano stvorimoja na timoka tare čik, batlako, ano batlako, ano da ja čik, i si doj buča. Sve ademe kerene povredno tarijak. Ani čik, ano batlako, i si tu men puv, i si tu men pani. A o panitano na ne ništa ver nego li sob. Odvajtano osnova je životosa. Na ne životo bi za paniki dojma. A o šeitanina ne stvorimo andisto materija. Nego oftano tarijak. A kali se amen doi komponente, hem pani, hem puv. Kali se amen pana plus dežbuča, hem odoleača ce završina aia, hem te manghem da povut, da nema više. Razlika maškare puv hemejak. Kaj tamo sasar dokazija protivo šeitani, kada ovo vleo čaluni kurjake peja ene hajru minu pošukar desta. Pa i si dokaze ako so sa tepena o ademi pošukar, talo i blisi. To se ovdje kod ja osnova. Tu mam stvorijam tar ja govorio tari čik. Pa dikaj kana savi tani razlika hem svoj poupre. Ja gili je pup. Kad krema pe lafi tari od ja razlika, šunen šuka, angoni buti. Pup tani stvorimi panda bud po anglala jama. Prvo ne stvorimi so. Pup pa ja, duri pa lavala. Duj to, pup šajte trpini razna, ako da sad nape, vremenska nepogode, naprimjer bršin, iva, bavlal, sad su nebi, dok jagna što da ti izdrži. Tare jagne džali, sitno bršina, mu razvorali, kačo. Tare jagne džali, pozvorali bavlal, plaćak jel. Oklaso tarena, džanena sarije vende su perioda, kad magina cigara te tarene jak, mora taraken te gararen pe tučaren pa te taren, ne bili te okoristinen pe tarija. Trito, puv šajva steja ta stara, ama jagna. Štarto, dikindojani puv, kodova sojki puv, tari priroda, ta zeleni pa, ona odmorinena pe manuše se nejača. Ama dikindojani jak, o manu samo umorini pe. Činjoma dobro. Baritani razlika. Ojačate dikjani priroda, zeleni plano, luduđano, livađa, dikjen su pan jak. Šareno doara džana dobor, meni doari čola šukara, to nasad, čijava mi ga kala, kaminja kala, derek, ne, taću ven. Ama te pučao kolen su kerena butini, sad pa kod jarne, železara, oja, železara su čerena, nu stupja ga, niska plukja be, mea čapeli vše. Javer, jag tebi opstajni, tebi ačol, oj mora te obela gorivo. Znači, jak te živini, mora nešto prvo te uništini. Te tablari pa te opstajni. Jer od te najnela su te uništini, sad gorivo Andrej, ja čol. Ama je puna. Puva čola hem ništa ne uništinila. Naprotiv, kad frdela ke, oj pa da pobudela. Pa eto mamuša su bavi njena pe poljoprivreda. Frdena mlateđi, frdena džubra. Mela li pa frdena li doa sarvikini pečak džubra. Ama je pobudela. Pobudela. Ja ver, puv penela šajte ačavi te mudarije jag, ama jag naštite tarele puv,
Šajo qua sositari normalno taročarja, ova sosi šuko, ama ki osnova ja štite tarele puv nisar. Javer puv tani poskupo tarijak. Pa gledajte ne sate pena vrednostja puv jakere tarijak. To su adem ja nehaj rumiru. Pošukar, mi stvorimo andi jagov, andi puv. Pa nikak je puv ki sali deređa prema li ejak. Puv tani poskupo tarijak. Ko zama kana ulo ovaj čeremena, ko kijaka na puv sigenti. Ko štinjela do. Za razlika je ja tarijak tani epten but jeftina. Javer puv hemopani. Šaj te spojinente. Hem ništa te na desini. Ama ja hemopani, ako spoji sarile, ja gumuli. Neli, pa nea čadili. Ando panica, e siguransko etika Allah azza wa jalla ki već idem ko pani. Pa tamo samo si kavi vrednosti ademesi. Adem istorimo katar so pjatani pure taro pani. A e siguransko etika Allah penela kaj taro pani tamo sa živo stvorimo, sa stvorimo. Pa od ova sosta sa stvorimo puvo dole u popinipe. Ama jag i sila odolea problemi. Jag i sila problemi okolea su i tamo osnova i životosili. Bizos ona štikma ništa obstaji. Sovodno. Pa nije. Javer, puv, čik, koristini peleči basenjeli. Javer, ke džanam do banje su čivena, preskroman ušakula čika čivena. Ama da neko šulja neko telečini pe jagaj. Čak, onda je zabranimo islam. I si metoda, ama orane te tharene, kada džala imam 6 rat, te tharele rana je morata čulamo 2 haram. Lopega ne sam, hadisea jasno zabranio te kera. Ama ti osnova, na ne lečiba je jagaja, dok čikaja oja. Puv i siodo. Javer, puv i sijamen ko dženneti. Allah kiri miriš tani sarmiski. Dok anu dženneti jagnani. Jagtani kutala vestani. Morate na će granica sar kućina je pravo. Dineo put keflija kod cigare. Ke čuja kao su kod dženeti na nejag. Sad vimiš mjaka na kakela. Pa me tarala. Sada. Miška morate na keo kotara. Pa gledajte najte pena same save tačke su će samo mangate ukazinajem te si kao ko boli vrednosti povjakiri uprave jaka. Baš suprotno od oresta su šeitanima čerđaka. Se ole oki boli kugljane samo sebe pelova. Pa tu man sporijantar, ja volim sporijantar i puf. A ovo močorolo nađa jaka i tan je puf povredno tarijaka. Kad inšala utala, Allah se dize neka čkova, Allah to mogućija, te dija snaga, takati, kuveti, džandipa. Ona verku koka nastavina. Ovim sam steko sabero, Allah te dukne svakoj hajri.